Halo, Ramadan hari ke-10. Wah, ini pasar Legi Ngawi. Wis, ini neng apa-apa bro. Santai bro. Kita di pinggir saja. Ya. Dan dhisik. Oke. Ini sini. Oh, pakaian-pakaian, sayur-sayur. Wes dodolan apa wae nek kene eneng bro. Oh, 5.000. Wes. Golek apa wes? Nang ape? Oh, aneka perpakanan. Semongko. Oh. Buah naga. Winih las bibit tuh enak nih. Oh, pertelo-teloan kembang-kembang enak tuh loh. Oh, barang bekas perminyakan. Titik boleh apa eneng pokoknya neng ini insya Allah tapi Refrifan. Halo bosku. Mame bola mame pol oke. Buah-buah ada pokok eneng itu lengkap loh. Titik. Perkakas sopo-opo gitu. Oh, lagi golek. Oh, untuk ini lho. Oh. Gitu. Lengkap loh. Legi pasar Legi. Si orang nang kene golek rondo rene. Enak iki. Oh, wame iki barang bekas iki digoleki. Wame pol. Wes kurang lebih kilo ya, pirang kilo ya. Ya 2 kilo lah, panjang 2 kilo lah. Kalau dodolan tok pokoknya. Ayo mentok-mentoknya kok gini iki biasane. Mentok-mentoknya nang ngene iki. Mentok-mentoknya nang trip-tripan. Trip, oke.